I zdravo ljudi, evo nas ponovo u Pefi Silleru, danas imamo Minecraft, bit će to Warzone server. S nas ima i moj prijatelj Lost. Ovo je moja kuća. Živimo zajedno, a smo neki dan živjeli. Makda, eto. Ovdje sam postavio malo pšence, pa sam treba pravim tortu, stavim tortu i kada ogledam da ne radim svinjetnu govednu, kad imam jedan bater prazan. Ova moja kuća. I ovdje je WC, vidite, ovdje pušta se voda. Ova moja radionica. Tu sam posadio lišaj i malo ovoga kakav, posadio bi ga još, ali nemam dovoljno ovih drveta prašumskog. Sada idem u rudnik, treba će nam, mislim, još jedna krampa, da. Još jedna krampa. 3, dosta će biti 3. Tako. Znači, 1 XP. Šta ti radiš u kući tamo? Pravim farmu za skeleton spawner. Pa što je posto ti put praviš? Ja svoje spavnere nisam ni postavio. Mrsko. Iću malo sam kopuo nešto. Ugljen mi je trebao, ovdje je neko bio. Ovo nisam kopao, bio je neko već. Postavljao baklje. A da ja sam zaboravio baklji ponijeti. Sad ću uzeti to odavde. 3, dosta mi je 3. Ne znam ko je ovdje bio. Evo, kopat ćemo ovdje. Da vidimo, možda treba nam uglja, pa možda da iđemo, evo, po kockice praviti, kroz stepenike. Ovdje je temelj, mislim da ima ovdje dijamara, tako sam siguran. Jer tu je temelj blizu. Šta? Imam puno željeza, to i ne moram kopat. Samo smeta u čestovima, nekome dadnem. Ovaj rudnik je presušio. Ne znam kako vi vidite, ali ja vidim dobro. Možda vidite zbog loše kvalitete. Meni je sve dobro. Evo ga redstone, to... Možemo praviti redstone jer ne treba ni za šta. Da popunimo sad ovo da možemo lakše kopat. Tako. Ajmo samo malo skrenuti, nećemo lijevo, ajmo desno. Zašto desno bolje ima. Evo ga ugljen, tu. Baš mi treba. Nisam poljel šećer da brže kopamo, ali nema veze. Mogu se otići po njega.
gume. Uzet ćemo 4 komada i bekovaca. Znači, parete jedan šećer, vidite kako brže kopate. Evo ga je redstone odmah. A 2 redstone ništa puno. Evo vidite kako je to. Koliko ti imaš para kod sebe? 142.000. Pa vidite, ako ima i cheatera na serveru, da napravimo baklji. Čekaj, ovdje imam nekakvih štapića. Jedan reč uzeti dosta. Nisam imao štapiće, znači bi dobro napravio. Tako, back, tu. Ovaj šećer koristim samo za rude, brže kopati, ovako brzo istekne, traje 15 sekundi. Ajmo mi malo skrenuti. Evo ga željezo. I njeg ćemo malo iskopati, ma nema ga puno. Ovdje 4 kocke. Puko krampa. Tako. Evo ga i zlato. Zlato najčešće koristim za super zlatne jabuke. Jer se preskupo prodavaju. Možete jednu prodati za 15.000, tako sam prodavao ja i ovaj prijatelj. A za jednu super zlatnu jabuku treba 64 više zlata. Da imam zlata, pokazao vam kako se to pravi ovima koji ne znaju. A mogu vam ovako, znači od zlata treba napraviti 8 kocki zlata, okružite sve to i stavite jednu crvenu jabuku u sredinu i tako dobijete super zlatnu jabuku. Ovdje mi to stavljamo na aukciju. Nešto ljudi ovako već pa i to na večer, kad je puno ljudi, ima neki hoće kupiti, neki neće. Šta je ovdje bilo? Čekajte da vidim, ovdje je isto neko bio. Čekaj, ovdje isto. Ne znam ko je bio, ali možemo staviti baklju, ovdje je jedan zombi. I ovako dole, mislim da sam vidio nekoga. Evo. Mislim da ovdje ja. Nije ovo neki novi rudnik, neko je bio. Čekajte da ovdje napravimo put, da ne padnemo. Teško bi se penjali i on kako me laga. Ovdje je negdje blizu moja kuća. Ne vezi, neka je. Vidim, rat default faction description. Nećemo ovdje, vidim da je neko već kopao, onako se x-ram, vidite, navišao na nešto i da pokupimo tu, evo, nova pećina. Gljiva na betonu. Čekaj, ovdje ću staviti baklju ovako. Sam znam kako to je tu. Enderman.
Napravio sam napokon skeleton farm. Eto, nisam ga još ubio. A, plaši me mama, mama. Plaši me ovaj njegov zvuk. A navečer ne mogu da spavam od njega. Moram pročitat neku bajku. Kako bi lakše zaspao. Ajmo mi vamo. Evo ga. 6 zlata, 7 željezne rude, 37 redstona i 408 ugljena. I ne volim da trošim pare, inače bi ja kupio ugljena što mi jako treba u pećima. Imam 4 peći. On stop radi kad nešto pravim. U ovom rudniku ima željeza više već kamera. Šalim se. 31 čeka mi je lakše da gledam ovako. Samo inventar. A više samo pećine nekakve. Evo ga još. Baš mi treba ugljena. A prije kad vidim ugljen prođem kraj njega kao da ga i nema. Sad treba 7 XP-a dovoljno, imao sam 30, ali sam začarao zaštita od projektila i kapu i mač sam je začarao, da? Ne vidim ništa. Ovdje je već neko bio. Evo, kopat ćemo ovdje. Ako nešto ne nađemo. Ništa. Opet pećina. Još staro tamo Enderman. Mama. Čujem ga vamo. Čujem ga tamo. Čujem ga opet vamo. Svugdje ga čujem, ali ništa. Bojim ga se. Gore negdje. Ne vidim ga, dobro, čekaj. Da ovdje postavimo jednu baku i da prokopamo ugljen. Koliko ugljen imamo? 64 plus 2. Lost, šta ti sad radiš? Farmu. Na kojem spawneru? Skeleton. A mene ne bi pustio. Dođi. Čekaj, sad ću. Da malo prokopam ugljen. Ma dosta je meni ugljena. Mogu se ovdje kucat f-hum. Možda. Čekaj, još malo ugljena prokopam i idemo kod ovog. Da spavna, da farmamo. Mora se i to nekaj. Nemam se XP-a. A dosta će meni ovo ugljena biti, a još ovo malo i dosta. Ostavim kod home, čekaj, ostavit ćemo ovdje first set home. First set home, you set home. Your faction, znači food slime. Eto. Znači, ovdje idemo. Ovdje kamen ostavljamo.
redstone moramo prodati. Ovako. 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 I to nema dovoljno, ali nema veze. Da stavimo šećer, nisam ga trebao pojest. Stavimo baklje, ovu i prihvatite opalost. Hoće se onaj Real Dragan teleportira, da ne? On je haker, cheater, žešći. Ti u mene pogled 2-3 u tebe. U mene pogledaj. Nisam ni znao, 10-25, Sharpness 3, Knockback 2, zarada je 2 i pogled 2-3-2. Fire Protection. Možeš prodat taj mač. Gdje je zarada? Mogu. Naplati. Koliko daješ? 5000. A ne bi ti ga dao za 5000. Ovo mogu ti dat za 20.000. Kuda izlazi? Pa možda ovdje izađu ima nože gnus. Nije, vidiš. Ha. Dobro se ovo odrađe. Imam 12 XP-a. Ha! Ha! Ajde, spavnajte se, majmuni. A šta vam, da je otvori da radim kod zombija tamo u spavner. Ne, Ajde. izlazi mi na kuću. Ko? Jedan spawner mi izlazi na kuću. Ne izlazi spavner već čudovišta spavnera. Ono, pravo si. Ono, na, pravo si. Ovo sigurno Serbian Games bio gledao kako napraviti mesto za spavner. Jel tako da jes? Pa najjači čovjek je. Vrati mi spawner. Nisam ga uzeo. Jesi, nalaži. Radi, da. Bogdan, kralj, Đole, car. Znaš zlato. A ne znaš ti ništa. Opet mi se samo oko kuće stvaraju. Pa sigurno se stvaraju dok se ne stvaraju ovdje, vidiš, stvoru se već. O da, kućka ti ne daš da se ugostimo malo. Čekaj, evo mi naraslo, ajde više narasti, moram kolačiće praviti, tortice. Tako, imam dosta strijela. Čekaj, imam ovo jedar često nešto strijela. 30 dijamantita, kako će to biti dobro. Zašto ja držim ove sijalice ovdje? A pogledajte koliko imam bljeskavišta pića ili Blaze Rod, to je samo zato što ovaj moj prijatelj Lost ima brata koji ima spavner. Ne, nego imam ja spawner. A ovaj ima onu kontašlije. Jesi ti imao više, nije. Pa ima. Eto što i ovo držimo ovdje, jer nam ne treba. Eto, ne znam šta vam još pokazao, ako želite da još snimam nešto u vezi ovog servera, slobodno recite, napišite u komentare. I to je to što se tiče ovog videa, čao.